I've been lucky, fortunate enough to represent, my provincial teams, sort of Super Rugby national teams, but to represent your whānau, your hapū, your wīwī is on a whole nother level. I want to leave my best guy there, but it's only a fair job. Kaupapa Māori kill. I sort of got the tono from Api to get involved with putting together a league side for our iwi. Put a Facebook post out and we got a bit of interest, and yeah, that was sort of the big reason, was just to support the bro, provide opportunities for our uri from around the motu, from back home to go out and play on the national stage and rep the iwi, so yeah. Hei tōtō mai ngā uri o Ngāti Porou, he whakakotahi a mātou. Ki te ako, i te kēmu o te riki, kia whai whi ako hoki ngā uri o Ngāti Porou. Vicky Toa moving it wide. Milner-Skudder! Yeah, there's definitely a massive buzz, when I reflect back on my time with ABs, sort of being around the All Blacks whānau, all the boys, and I do miss that, the big commitment and all the pressure and all the things that come along with being an All Black. Those parts I don't miss. I've been lucky, fortunate enough to represent, my provincial teams, sort of Super Rugby national teams, but to represent your whānau, your hapū, your wīwī is on a whole nother level. Yeah, and have our whānau come along and the wave is sort of growing, that sort of makes it even more special too. Ko te wāhi ki au, no ki te maringa nui I whai whea ko au, ki te NRL, ki ngā kapu o te awa no hoki mō Airani. Nā reira ko tāku noeho he toha I ētai o era mā tauranga ki ngā uri, he whakakotahi I ngā uri. Kia tae ai e mātou te whakakanohi I a Ngāti Porou ki ngā kaupapa pēnei, o tira ki te whakataitai Māori. Tekau tau au e tākoro ana mā iwi ke, mā kapa ke, I whakarau ko tai te wā kia whakakanohi tia taku ake iwi. Oh, bro, massive. Yeah, obviously the result and the game was mean, but I think just being here, this is my first time to Koroneihana, so to experience, I guess, the kaupapa in general, coming in yesterday, last night, to watch all the festivities, all the kapaka. I sort of heard and experienced the manaakitanga in different ways from Waikato Tainui, but to sort of see it in action and feel it over the last sort of 24 hours has been mean. So the result and the game was choice, but man, I've just been blown away to be here and be a part of the kaupapa. Me ka tika ki te kīngitanga kia Waikato Tainui, nā koutou te reo karanga kia mātou, I tino rongo mātou I te manaakitanga I roto I ngā rā e rua, I noho ki konei he tuatahitanga ki tēnei kaupapa mo te nuinga o tō mātou tira, me te rangatira o te kaupapa, nā reira e rere ana ngā mihi ki te kīngitanga o tira kia Waikato Tainui. He wīwī! Nāti!